Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi nga rin ibasa, papagayam na ito pakasalitaan, ni pagayam tayo nga Carmen nga Napoluan. Di inauna, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, taarapaap ko tinasaliwanwan kuma apanagbiag. Arapaap ko idi tinasaliwanwan kuma nga bangunin miya pamilya akaduwak ti lalaki nga nakaikariyak akatakta ko na inay ti dayto nga lubong. Ngem natunday manong nemi dayta nga arapaap ko. Apay ngamin. Ta umuna-unay ket nakurapay kami. Ket nagtrabaho ak idi akas katulong iti balay sakbay nga dimteng ni Wilson iti biyag ko. Nga taga-igid ti baybay. Wen. Taga-igid ti baybay ni Wilson. Dita barangay Sawang San Juan Ilocosur. May sa isuna mangalap manong. Nagkasar kami ket nagnaed kami iti may salay nga abong-abong. Ket nukunak nga agbabawi ak unay no apay nga may salaeng nga gagangay nga mangalap tinagbaling nga asawa ket nalawag unay. Talo digiti anak mi kini Wilson. Irugik man nga rod ti amin manong nemi idi ta naggraduaren iti elementarya ni Kati nga inaunang anak mi ket siyempre kabuta kabutat balasita nga nagat kaduwak mo't naglaba. Ay, kinagkutikan agad eh. Anya malat timulmulang na nga, makasta ha. Ay, sige na nang, tulungan kayo nga gibugsaw, iti linabaan nyo. Aldaw manen, nagkiraos manen ti Chan. Ay, saya. Visit ka diti kastoy gabiag. Ta, kasadunanan kita, sagay sa talang iti pandesal, nga ingkape itay bigat. Nakaisang kakumaitan na ngim awamot ba nun ti nagyan ti pagbagasan tayo. Ay, biyagaya. Kaanon to nga ta nga lumungaw ti biyag tayo. Pangalaan ti nga rutbanin ti bagas nang nga isaang tayo. Hintay manin umutang. No dapay mayat nga pautang ah. Bareng ato tinakalapan ni tatang. Kinaday gatang ti bagas. Wala tamokon. Baka di pa umanay nga sidain tayo diya, kimpat diya, impakat na nga sikay nga nagpatdang. Kahit no, makalaba tayo na nang kahit mamagaan, kahit tumanin i-deliver, kada misis sa Simeon, dikito nga lalubaan tayo, dan tumanin na tanda nyo, manulayang met. Isuntumanin natin, gatang tayo, itiyakan tayo para malim. Karintun migat, anya manin ti lutuin tayo, no lamutan tayo. O danto nga tamat manin anang, ta kayo madlat tinagkuna, agsingsingpit kami, nga talong ang kakapsat, kat tumulong kami ti trabaho, no laki dita, nasalong natlatat ni tatang, kenda kayo, kitagbiag tayo, ken sang kaibagayo di kita, nga saan natin nga baybayan ni Hapo Diyos. Sapay kuma anak ko. Sapay kuma. Madamag ko man nanang. Nagraduar akong elementarya. Makapagbasa ka di matlayang ti high school. Nanang please. Ore ka sa kumatirigat tayo. Nga masapol ng ituloy ko tagbasa. Kaya't ko ti makapagturpos nanang. Ngam sa nga sumungbat ni nanang manong nemi. Aging ka nga timtengin ni tatang. Agura ka. Hanga di ubing tinagsurat.
ni Carmen. Aging ka, manong name nga si Mang Pete ni Wilson nga asawa. Kat nakabisutak man na. Dito ka di laing manen, tinakalapam, Wilson. Ano nga rod, Carmen, kat isumat lati kimpet iti sikay ko. Di pa umanay nga si Dain tayo. Isos tayo, Diyos ko. Oo, na yung matin. Idin to ato ti makalkalapan na kita duma. Si kamit lang amin ti mahalas kang kalap. Pangalati nga rod ba iti may isa nga pambigat tayo. Inakmanin na umutang, kadatatang ha. Di ko naman kindi agad, talaga nga malas ka. Carmen, si kamit lang ti kasto yung mangalap kahit. Haan? Si kalat kasto yung mangalap dito sawang. Di kita duma dita, tunggal mapandag kalap kahit ado, tisang pitda, nga makalapan da. Malas ka kid, di nga talaga, Wilson, malas ka. Carmen, gagangin lang ang sikay, ti pagkalap ko. Yun to da Arnel Sambusunin to kita nalingdang ang pana. Pangala ko mga rod tinapintas kada tidog ko mga sikay no awang met itigatang ko. Kaya nagdinagduma. Moderno ti pagkalap da, kompleto da. Adabang ka di motor da, makapanda ti adayo ngagkalap. Mawatan na kuma. Mawatan na kuma. Dakita kiti tulit-ulitam nga ibagbaga. Kadagalibtag ka agsalukag ka, ipamuspusam ti amin, inka makikuyog ka na kiti agdandanamita. Ana? Inka makikuyog ka na kiti agdandanamita kunakmat, ngayon di mo matkayat. Ayaban na kapay. Ay, diyak kayo ti legal nga pagkalap, bakit? Doon la amin ng style mo. Hamok na kumakasto ti pagbanagan ti biyag ko iti danam, Wilson. Hadayo ko mga sikat na kiasawaan. Ay, hawgat pasensya ka na, bakit? Kasto lang ti maipahay ko keng kabiyag. Ngayon sa kabali, an-anos lang. At damat lang ibunga na gito yung panagan-anos tayo. San na tayo nga baybayan ni Apo Diyos? Buwan manong nemi, masurusurunak nga mabwisitak. Idurdurong ko ba iti asawak na sumurot nga mapanagdanimitam tinatmat kayat. Oo, na di kasto yan. Nabiyagin na yan. Tila babawi. Hindi yung masadagmanin ni Kati, manunemi nga anak ko kit kunana, nanang. Naninayin dyan na po'y. Kat nalintakon dyan ikan nga nakalapan ni tatang. Kada ibang kumangaro din, nagitagdim tamangan kailatan. Dandan na akong makisalapay amin nga linabanta. Kinintatang mo, ayan na. Anay ko. Oh, ano ba masamak ka? Ha, Kati? Ano ito sakit? Nang sakit din siyang kuna nang inakumang-kumatang iti agas ko dita store ng mawamat ti kwartak. Kaya sigurado nga, dita kahit tagpautang. At 20 pesos nga iduldurin ko iti pitakak. Amo no sa iti pitakak. At iti basit nga altar. Nga. Ngalain, tayo so tigatan mo ti agas mo. Alagkutikan. Agkutikan. Unang. Nagtungpal nga talaga ni Kati manong naming ti Jack Ammo. Jack pinanunot manong naming nga adda makita na nga sekreto iti unag ti pitakak. Jack nakita da ito nga dialogue ng kastoy ti dialogue ni Kati. Ay, day 20 pesos nga hembaga ni nanang. Aguri ka. Ano day ito eh? Picture? Picture ti may nga maladaga? No Jack mariro kit lalaki. Kanayon ko makit-kita da ito nga picture basta lukatak ti pitaka ni nanang. Sino nga tada ito nga maladaga iti picture? Apay kanayon nga adda iti pitaka ni nanang. Apay nga ta. Pinalutputnak ni Kati no asino ti maladaga nga adda iti picture manong nemi ngem inung taklaeng isuna. Tapno sardengan na.
Nga imbagak nga di napakibiyangan day nga ladawan. Ada ngamin palimid ko itinapalabas manong nemi nga awan titured ko ngagpudno iti asawak sakbay nga nagkasar kami. No pay adamet dagiti gundaway nga rugyak kuma ti agpudno ken kuana ngem jak tumanit manen maitultuloy. Wen manong jak tumanit manen maitultuloy ti agpudno ken kuana dagiti gundaway nga kasla jak kayat ti agpudno. Ngem amok manong nemi nga lobtaw to dayta nga palimed. No kasano keninton kaano, jaklamo. Nagtultuloy nga rod manong nemi ti panagrigat mitibiyag. Ngem ket di mipulos malipatan ti agkararag. Nang rona, sakbay manong nemi nga maturog kami ngasang kapamilya. No ka Wilson manong nemi ti mangidaulo ti kararag. Ket kastoy ti kararag na manong. At no may kari kami, Diyos ko, ngagkidaw, iti panang tarabayo kada kami, kiniti anyaman nakidaw mi. Umuna-unay, nga pakawanan nyo kumadag iti basbasol mi. Diyos ko, pakawanan da kami. Kaya nagyaman kami met, iti agmalmalim nga panang tarabayo kada kami. Thank you, Lord. Kat sabi ko man, Diyos ko, tatarabayan da kami, iti ito ngagpatag. Kat makariing kam to si salun at intun bigat. Sabi ko, my Lord. Ipay mo ko, my Lord. Dagiti inaldaw nga kasapulan mi ti bagi ken ti kararuami. Kat kasi iti kang kanahin na kit kidawan kada kayo. Aglupos kumamaten ti biyak mi. Please, Lord. Diyos ko. Daytoy abong-abong mi. Nga marmar po ken. Papintasin nyo kuma. Ikandakam kuma itigasgasat. Tapno umasenso ti biyak mi. Kat sigurado nga maipayan mi tinaranya ka masakbayan nagtitalungan na mi. Sabi ko man, Diyos ko, sabi ko man. Pagpanghasi o Diyos ko. Tapat ganyo kumanig ito yung araraw mi kada kayo. Nga amin dig ito yung araraw mi. Ang graman dig ito sa amin may baga kada kayo. Kit daw mi babayan tinagan ti bugbugto nga anak yo. Nanti Kristo Jesus akang kanayon ng mga isasalakan kada kami. Amen. Amen. Puan manong nemi sa ami amaliplipatan ni Apo Diyos. Adalat takada kami. Ngem ti saludsud intun kaano nga patgan ni Apo Diyos di kita ngararaw. Adyak makaturog manong nemi no taduma. Di ka makaturog, Carmen? Maturog ka. Maturog ka latan. Wala kan makaturog ka. Itulokan. Madalapos na tumanon, nagbalikid ka. Di makaringak tumanin. Di pasensya ka na. Pampanutek lahing di ka sasaad tayo, Wilson. Kat noan yaman di kiti paglablabsak, nukwa, nagrunan no kasta nga makaungetak, makaibagaak ka di kiti asang rumping ibagak na makasaktam. Nalakit disispansarin na. Mawatan ka, Carmen. Walang lagip ko tinapalabas. Napalabas? Apay, tapalabas mo. Palabas ko, arigat latadda. Idubingat. Dapat di kinikod tawag. Manglangan na kamangan. Ti adda ka di maitulong ka na tayo tinapalabas. Ken may sa Carmen, tinapud nung ayat ket awan patig tinaglabas. Sangwan ta kiti ti masakbayan ta isutirang tay ti panungpalan. Kasla kanta dayta. Uwahen kanta. Angem lipate mo tinapalabas. Ngem no dayta nga napalabas ket adda maitulong na iti masakbayan. Rumbing ulay nga lagi pem. Ken pasadiwaem. Ngem rabihin ka namin. Turugtan. Good night, biyak ko. Good night to Wilson.
Maturog ton ti asawak ket jak tumeten na isturben no pekasta. Maturog ak kumanen ngem napigsamot ti urok ni Wilson. Ay, naimas ti turog ti asawak ngem siyak. Jak manen na ituloy ti kahit kukumang ibagak ang kuwana. Ngem niya ti kunana. Adda nga ta maitulong kada kami tinapalapas ko. Kumusta nga taitan? Kumusta nga taitan? Ti inaunang anak ko, ngem ni Kati. Ti pudno nga inauna. Kumusta nga taitan ni Junior? Kumusta nga taitan ni Junior kunak manong nemi? Nga jak amo, nga iti sumarunong nga aldaw, ket addan ni Junior. Nanang, alis tuam, ada guro orek, sa balay nga sangili tayo, nakakutse, agasawa ken, ada gwapo nga, barito nga anak da. Nana, nakakutse ko na? Agasawa ken barito, agwapo tanak da. Uy, nanang, umay ka na. Kat iti pailang ngorolain da ka. Pati ni tatang kit awan. Pati ni tatang mo kit awan. Awan. Diyos ko. Ano da ito nga agpaparik na kanyak. Sapay kumanta da ito yung tinururay mi nga mangted kada kami di kasgasat mi. Agasawa ken adda barito. Barito itan ni Junior. Medyo ka din ti anak ko. Tinaon ang anak ko. Kasla jak mamati idi mabigbig ko digiti agasawa nga nagpaayak idi ijay lawag akas katulong manong nemi. Akadwa na ti gwapo abarito adakkel ti pamatik nga isu daytoyen ti inauna. Ti inauna nga anak ko. Sir, ma'am, pasensya kayon. Kasto lang ti kinanumumi. Ay, iso ni John, Carmen. Sir, iso ni John. John iho ni Carmen. Ti pudno inam. Diyos ko, agyaman ka na kayo. Magitak mitlahingin, tinaw ng anak ko. Tinaw na. Takailan ni John nga anak ko. Impunda papaki ni mama kaniyak. Nga saan iso dati pudno nga naganak kaniyak. Nagtulagan mi ngamin iti asawa, Carmen. Ngayon to nagraduarin ni John iti high school. Kadisunton ti panangipudno mi ti pudno nga kinatao na. Isong may kami, tarigagayan na unay nga makita ti pudno nga inana. Nanang? John anak ko. Pakawarin na kumahano nakabasulak man tinaramid ko. Nga impadap ka, kada sergi ni ma'am. Nga iso da iti amok. Nga nagpaayak nga katulong da. Awan di basol yun, nanang. Hamok amin nga di ka maipayan iti naranya ka masakbayam. Irinto ta isuda. Awan anak da. Kat isuda ti makaitid kang ka tinaranya ka masakbayam anak. Amo ti Diyos nga impatig ka. Kan di ka pulos linipat anak. Anda kanyak tila dawam iti maladaga ka pailaeng. Nga iso ti pakaraglagi pakeng ka. Nanang, asino nga rin ti pudno nga amak. Kahit kung umamuhan, ken makita. Naibagami kayong kuhanan ti amin, Carmen. Ngam kahit na siguro, nga si kamit laing ti mismo, nga pakangigan na ti kinapudno. Kuha dyan, ada ka palang iditiyan ko, idi matay ti pudno nga, ma'am. Nagkarelasyon kami. Nakalipat kami. Katsik at ibunga ti hanayat mi. Nga idi mapangko ko maibaga nga masikugak na tayo madgaya mo ti amam.
Gabot ti aksidente. Tricycle driver kami ti amam, ket na aksidente. Ket ulit ka na. No anyaman ti nagbasulak, ket nagkurkuraga kay ka. Makawarin na kuwa. Ngimulitek, impateg ka. Ken di ka pulos linipat. Di ka pulos malipatan anak. Apag sumeten manong name nga dimteng ni Wilson nga asawa. Nga pan nagkalap man. Dito imaten manong name nga di mawatak di pamakawan na makawarin na. Nelson. Wilson ko na. Ay Wilson. Mapakawan na ka di. Awan ti basol mo Carmen. Diyak kadimot ko na ken ka. Adya kanta ko na tinapudno nga ayat. Ket awan pating tinaglabas. Hindi question mo idi, makatulong ka di, kada tayo tinapalabas, tinaglabas ko. Dakil may tulong ti napalabas, Wilson. Nga puta, nagkarini John, nga tulungan na tayo. Isudat mang balbali ti biyag tayo, Wilson. Isudat ti mamaglupos iti biyag tayo. Oen manong nemi isuda iti mamaglupos iti biyag tayo kinunak kini Wilson. Danita tinagsasaritaan manong nemi dakati ni Sir kini June. Ay, pudot ka di Sir, Ma'am, Kuya. Oen, noon yaman ti kidawem, kada kami ti anak mi. Ni malong mga John. Noon yaman ti kidawan na kada kami, ket matungpal, api kiti kasaan. Umuna, ading ko, baliwan tayo ti balayo. Kati ading ko, santun nga abong-abong, sementadon ton, ken kompleto tali kamen. Wow! Wow! Yaman kami, kuya. Ken, maituloy ko matlahing ti panagbasak, aging gaktor posak ti kolehiyo, iti kahit ko tagbalingan nes, kuya. Kami ni tatang mo iti ni tatang nyo iti gatang na kadagiti moderno pagkalap na. Wow! At tumatinbang ka di motor mi, sir? Makadayon to ni tatang mi nga mapanagkalap kada dun tumatin makalapan na. Kami mat ni nanang mo iti puunan na ngagnegosyo. Mga patakder iti groceria iti igid ti baybay. Nga dito iti pagkatangan di iti so amin nga mangalap kadi iti kasapulan da. Wow, wow na wow. Nagyamang kami, sir, ma'am, ken kuya. Ken thank you, Lord. Pinatgan yun, di kita rarami kata kayo. Salamat po, salamat. Idag pakadadan manon nemi randaw makitaklat ta tiluwang agarubos ti anak ko, ti nauna. Yung kami nanang, tinagsublikan tumanin. Nangruna kanyak. O may kayo sarsarong karan. Nagyaman na kanak. Nagyaman kami kada kayo. Urayan nyo, nga tong palim mi kada papakin ni mama, iti karimi. Nanang. Agigiddan to amin. May patakder tinapintas, kinalagda nga balay mi. Agramumeten, ti groceria nga negosyo. O nanang, kat magatang tumitan na kiti inlista ni tatang nga magatang nga kasapulan na tapno maadan ti moderno a pagkalap. Kat babaen ka na kiti pagkalap, kada kita pagkasapulan nyo, saan nyo nga problema, ti masakbayan na talo nga kakapsat ko. Oh, anak ko, nagyaman kami. Kaya po, Diyos ti kang runa nga pagyamanan mi, pagyamanan tayo. Agyaman kami, Diyos ko. Manong nemi naglupos nga namin pidsan, tibiyag mi. No, ti abong-abong mi idi ket arig na malmarpoog manong nemi. Nakalaglagdan di sementado na pintas abalay mi. Kadaging kakarigitoy, manong nemi at dapalang kanyak tila dawan ni June, idi maladaga. Ngay kapkabil ko lahat tayo tipitakan.
Ket kas na ko nakitay, dahil di abong-abong pimintas, ken limagdan, ken iso ti nangipenpenpenan mi, wan, ni pangipenpenpenan ni Wilson kadagiti gamit ng agkalap. Ket ti balay mi ita, kompleton ti alkamen, ket ken ti pasdek ti negosyok, ken ti moderno a gamit ni Wilson, iti panagkalap na. Ket isuda manong nimi, nagiti talaga nga si bibiyag, ngayon ka maramaten tapno kasta, ket may tuloy mi, ngayon kan tinaran niya kamasakbayan, digiti anak mi. Wain manong nimi, tinapalabas ko, nga panaganak ko abalasang, nga panang apaadap ko kini John, kadigiti nagbaling nga amok. Iso ti nagbaling nga rangtay, nga na maglupos kada kami. Nagbaling kami lata nga na siya, at kadigiti padami nga tao, nagbalimot nga na singpet manong nemi, dagiti anak mi, ken napasnek itinda panagbasa. Ken nakananama, iti panakaipaay, itinaranyag masakbayan na. Agyaman manong name iti anos mo, naging basa, ti surat ko, kat sabi ko kadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigiti panak nga nagbuyak, at nagdengeg, more power to your program. Tuwing agyaman nga pagayam mo, Carmen, hindi Barangay Sawang, San Juan, Ilocos Sur. Kumusta kayo di Barangay Sawang?